Reka mbasuhuze mbifurize kugira ibihe byiza mu bice bitandukanye muherereyemo ikaze muri aya masaha mu makuru menshi cyane dukomeza kugenda tubagezaho. Murabizi rero ko gahunda ari ya yindi, ari amakuru agezweho kandi atugeraho yose uko yakabaye. N'amakuru tugarutsemo muri aya masaha. Iyi ni Shema Dossier Anartique. Buri wese rero arasabwa gukanda kuri subscribe cyangwa se s'abonner, ubundi tugakomeza kugera tubagezaho amakuru yose uko yakabaye. Muri aya makuru tugiye kurambura rero inkuru nyinshi cyane, aho tugiye kwinjira ku byo mama 23 imaze gutangaza, ivuga ko hagiye kuba intambara mu gihe FARDC yakomeza kwigabaho ibitero. Turabigarukaho mu buryo burambuye cyane, tubabwira uko byifashe. Turagaruka kandi ku makuru mashya tumenye kuri General Mutayomba Stanis James, ku byamuvugagaho ese byifashe bitemeze bite, ariko muramubizi ko ngewe nkomeza gukurikirana situation ndetse n'ibikomeza kugenda bivugwa. Ndagaruka muri teritwari ya Masisi by'umwihariko kuri axe ya Rubaya, mbabwire buri kimwe cyose mu bikomeza kugenda bihavugwa. Murabizi ko twabyemeye ko tugomba kujya tubagezaho amakuru yose ndetse na byinshi cyane kandi y'ukuri azira ibinyoma n'ibihuha. Ni ukuvuga ngo tugerageza buryo ki tumenya inkuru kandi tukayikurikirana buri kimwe cyose tukakimenya, twabwira uko ibintu byifashe. Wowe rero udukurikiye nta kindi usabwa ni ugukanda kuri like ndetse na subscribe, ubundi ibiganiro byanjye n'amakuru yacu agakomeza kugenda akugeraho ku gihe. Narababwiye ngo iyi ni Shema Dossier Anartique, niho ugomba kujya udukurikiranira ukamenya byinshi cyane biba biragenda bitugeraho. Kuri menshi cyane rero akomeza kugenda atugeraho, reka tuyahere kuri iri tangazo rishyizwe hanze n'inyeshyamba z'ama 23, ariko abaribonye baragize bati rero intambara irarose kuko Kongo nayo ntiribuze guhagarika ibitero, kandi mama 23 iravuga iti twiteguye gufata ibindi bice nimukomeza kutugabaho ibitero. Tayari rero intambara isubiye ibubisi, ugamba rusubiye ibubisi. Umva kuntu rero byifashe mu itangazo rishyizwe hanze n'aba barwanyi. Ni umutwe nyeshyamba za 23 uvuze ko ugomba kwagura ibitero nawo mu gihe ngo Kinshasa yakomeza kubagabaho ibitero. Ababibonye bati rero intambara isubiye ibubisi hano muri Burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu itangazo ryashyizwe ahagaragara kuri uyu wa kabiri. Iri huriro ryavuze ko ngo ritazagarukira gusa kurinda ibice risanzwe rigenzura, ahubwo ko ngo rizakora ibikorwa byo gusubiza inyuma ingabo zihanganye naryo, ndetse ngo rikanigarura aho rigenzura hagamijwe kugira ngo mu by'ukuri ngo barinde ibice. Niko banditse mu itangazo, ndetse kandi bakanavuga ko bazongera bakagura ibice. Uyu mutwe urasaba ngo guhagarika ibikorwa bya gisirikare kuri Kinshasa cyangwa se kuri FARDC nk'uko byatangajwe muri iri tangazo. Ubuyobozi bw'izi nyeshyamba za 23 burashinja FARDC na Wazalendo ndetse n'indi mitwe ifatanya na leta ya Kinshasa gukomeza ngo gutegura kugaba ibitero mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Iri huriro rero ngo ravuga ko ngo niriramuka ryongeye ngo kugabwaho ibitero ngo rizasubiza ngo rikoresheje imbaraga nyinshi ngo za gisirikare, harimo no gufata ngo ibindi bice bishya kugira ngo rishyire kure ibyo ryita ngo ibikangisho by'umutekano bituruka ku ngabo za Kongo FARDC. Ibi byongeye gutera impungenge ku masezerano y'amahoro, aho rero amagambo nk'aya aje mu gihe hari ibiganiro bihuza impande zombi bikomeje gushaka uburyo bwo kugabanya ubushyamirane ndetse no kugarura amahoro muri Burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi byongeye kugaragara ko izi nyeshyamba z'ama 23 rero zongeye gushimangira ko ngo zigomba gutangira kwigarura ibindi bice. Ese ingabo za leta ya Kongo FARDC zirakora iki mu gihe uyu mutwe usohoye iri tangazo? Navuga ngo riri open cyane. Mu by'ukuri ni ibyo bivugiye, bavuga ko bagomba kugira ibiki bagomba gukora. None tukibaza tuti FARDC irahagarika ibitero. Ibi rero icyo bisobanuye
ni intambara ikomeye cyane mugomba kwitegura hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi nicyo gisobanuro cyabyo rwose. Mu mboni zanjye sindimo kubona FARDC ihagarika intambara. Uyu mutwe kandi niba usohora itangazo ntekereza ko FARDC igiye kuryumva kurusha twebwe. Mu by'ukuri ukavuga ko uzakomeza kubagabaho ibitero. Ndabarahiye rero ibigiye kuba hano mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ibintu bikomeye cyane, kandi intambara biragaragara ko igiye gusubira ibubisi. Ngiryo itangazo bivugiye ko bagiye gutangira kugaba ibitero bundi bushya. Baravuga bati tugiye kugaba ibitero bundi bushya kandi twigarurire ibice bishya. Ubwo rero ni message ikomeye cyane kuri guverinoma ya Kongo. Hagati aho ngaho ngiye sinzi kiri buze gukurikiraho. Urumva ko rero ibintu bitoroshye. Murumva ko ibintu bitoroshye bikomeje gucika bikayoba aha mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu rugamba rukarishye, mu ntambara ikarishye ikomeje kugenda ihagaragara. Ese M23 ibivuze Kinshasa iri buze kubyitwaramo gute? Gusa nge mu mboni zanjye nuko mbona ko Kinshasa itari buze guhagarika ibitero, mu gihe rero ubu ikintu cyitwa imirwano ikomeje kandi ikomeye mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, by'umwihariko mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Bisa naho rero rugiye gusubira ububisi, rugiye kwambikana, mu gihe kandi mbibutsa ko guverinoma ya Kongo nayo iticaye n'ubundi ifite gahunda yo kuribera ibice byose byigaruriwe n'abo barwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ayo ni amakuru mashya rwose, ni itangazo rishyizwe hanze n'abo barwanyi bizi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Muri aya makuru ndagira ngo babwire ngo intara Kivu y'Amajyaruguru n'ubundi ibintu bikomeje gucika bikayoba. Rubaya ikomeje gufatwa nk'ahantu h'ingenzi cyane cyane mu ntambara irimo kubera muri Masisi, dore ko kandi aka gace ntabwo ndi buze kubigarukamo kuba ariko gakomokamo ubutunzi ndetse n'ubukungu bukomeye cyane muri iyi ntara ndetse no kuri iyi si. Ubu rero gakomeje kuba ikintu cyitwa isibano ry'imirwano. Nukuvuga ngo ubwo ingabo za Kongo FARDC zagabaga ibitero, namenye amakuru ko abasirikare bari muri Kivu y'Amajyepfo, bari muri Kivu y'Amajyaruguru, bari Rucuru bose baje kurwana hano i Rubaya. Bose barahagurutse baza kurwana i Rubaya. None nkibaza ngo niba M23 ko kivuga ko ishaka kugaba ibitero ikaba iza gukavaringa agace ka Rubaya konyine, ikoresheje imbaraga ziri Rucuru, igakoresha imbaraga ziri muri Kivu y'Amajyepfo, biraza kugenda biti? Kuko namenye neza ko abaturage bo ubwabo bari i Rubaya bavuga ko aba barwanyi baje gusubira muri ibyo birindiro byabo, kuko kandi mu makuru twagiye tubagezaho twababwiye yuko hari itsinda ryavuye Goma, iryaturutse Masisi, iryaturutse Kiwanja ndetse na za Kicanga. Abo bose rero bari baje muri Ramforo hano muri Rubaya, kuko Rubaya yo bari bamaze kuyamburwa kare cyane. Ubu rero nukuvuga ngo kugeza amagingo yangaya twamenye amakuru ko baje kongera kugira ibiki gusubira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Abari bahavuye abandi bagakomeza bakajya i Rucuru, abandi rero bajya muri position bari barimo, bari bavuye mu birindiro. Rero uyu munsi bino biravugwa nka Luke, Katobotobo, Rubaya na Kibabi. Ibyo byose bikaba ari ibikorwa bya gisirikare rero birimo biragenda bivugwa. Ni mu gihe rero rwose Rubaya inundi ikomeje kubisibaniro kugeza amagingo yangaya, nubwo bigaragara ko hari inkuru navuga ngo si nziza cyane kuri Wazalendo, nayo ngiye kuyigarukaho kuko abakuru noneho nayamenye rwose, kubera ko hari n'umutarame uri hano Rubaya wari wayimbwiyeho, ariko none ahangaha bikonfirmwe n'ikinyamakuru Tazama RDC, ariko umutarame nawe yari yabimbwiye. Gusa bihabanye niba bivugwa n'inyeshyamba z'umutwe wa 23 ndetse n'abawushyigikiye. Ubwo rero no kuvuga ngo ibice bya Rubaya n'ubundi bikomeje kubisibaniro. Hagati aho ngaho ntituzi ngo Wazalendo mu by'ukuri iraza guhagarara, biraza kugenda bite, ariko kugeza amagingo yangaya amakuru namenye nuko imbaraga zari ziri Rubaya ku ruhande rw'inyeshyamba z'umutwe wa 23 nuko zari zaravuye mu bice byinshi cyane bigiye bitandukanye. Mu yandi makuru ni inkuru navuga ngo si nziza. Murabizi ko hari inkuru inavuga ngo imaze iminsi ari saga irimo iracicikana mu bitangazamakuru ndetse n'imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ibyo ngibyo abantu mudukurikiye murabizi ko bimaze iminsi bivugwa, binugwanugwa, bigarukwaho,
ariko reka mbanze mbabwire ko namenye amakuru y'ukuri y'ibivugwa kuri Mutayomba. Ntago ari bibi cyane kandi sinabyiza cyane ku ruhande rwa Wazalendo. General Mutayomba rero yarakomeretse, iyo niyo nkuru mfite kandi yuzuye ukuri. Akomerekera mu mirwano yaberaga mu musozi mu gace bita Murema. Hagati aha amakuru yizewe rwose aturuka ku rugamba aravuga ko Mutayomba Stanis James, umwe mu bayobozi bazwi cyane ku ruhande rwa Wazalendo muri teritwari ya Masisi, yarakomeretse kuri wa gatandatu ushize mu mirwano yabereye ahantu bita Imurema ahagana ku isaha ya saa 7 z'amanywa, ngo nibwo yarakomerekejwe. Mu gihe rero nk'uko amakuru abivuga, Mutayomba ngo yari ku murongo w'imbere w'urugamba ubwo habaga imirwano ikomeye cyane hagati y'abarwanyi ba Wazalendo n'umutwe wa 23. Nyuma yo gukomereka rero ngo yahise avanwa byihuse ku rugamba ajyanwa ahantu hizewe kugira ngo ahabwe ubuvuzi bwihuse. Amakuru atangwa rero n'abegereye ibikorwa bya Wazalendo agaragaza ko ubuzima bwe buhagaze neza kandi ko ari gukurikiranwa n'abaganga, nubwo hataratangazwa ku mugaragaro urugero rw'imvune yagize. Mu gihe amakuru rero menshi ahuriza ku kuba nta kibazo gikomeye cyashyira ubuzima bwe mu kaga. Ubwo rero ibyo ngibyo mu byumve gutyo, abazavuga ngo yarishwe si ukuri, ariko inkuru yo gukomerekayo ndayifite 5/5. Iyi nkuru irakomeza ivuga ko atari ubwa mbere Mutayomba akomeretse, kuko iyi ni inshuro ngo ya kabiri uwitwa Mutayomba Stanis James avuzweho gukomereka ku rugamba rwo mu nkengero za Rubaya. Mu gihe ku itariki 30 z'ukwezi kwa 2024 nabwo yari yakomerekejwe mu mirwano ikomeye cyane yabereye muri ako gace, ariko nyuma y'igihe gito cyane yaje gukira asubira kuyobora ibikorwa bya gisirikare. Mu myaka ishize rero Mutayomba yagiye amenyekana cyane kubera ibikorwa bye bya gisirikare muri Masisi, aho inshuro nyinshi ingabo ayoboye zagiye zegera Rubaya, bikaba byaragiye bitera impungenge uruhande rwa 23. Kugeza amagingo yanga rero umwuka ukomeje kuba mubi muri Masisi, nubwo hari amakuru y'ikorwa ryo kwimura bamwe mu basirikare. Ibikorwa bya gisirikare biracyakomeje mu bice byinshi cyane bya Masisi, nubwo iyo nkuru ya Mutayomba ikivugwa. Imirwano rero ngo rimwe na rimwe iracyumvikana mu nkengero za Rubaya hazwi nka Kibabi, Ruke, Murema, ndetse mu gihe impande zombi zikomeje guhatana kugenzura uturere dufite akamaro ka gisirikare n'ubukungu, mu gihe abaturage bo muri ako karere bakomeje gusaba ko haboneka igisubizo cya politike n'ubuhuza bushobora guhagarika imirwano, kuko intambara ikomeje guteza ibibazo by'ubuhunzi, ubukene ndetse n'umutekano muke mu baturage basanzwe. Iyo rero ni inkuru yavugaga kuri General Mutayomba Stanis James. Uyu rero akaba avugwaho gukomereka muri urugamba bihabanye rero n'inkuru zavugaga ko yishwe. Kuwa kangahe, reka turebe igihe uyu mutaramu yampereye inkuru. Nanamushimira cyane kuko urabona ko amakuru ya Rubaya arimo arayakurikirana ni haherereye. Niba umuntu agwa amakuru nk'aya ngaya rwose aba ari umuntu muzima cyane, ari umuntu muzima cyane ukurikirana ibintu umunsi ku wundi. Jewe yari yampaye amakuru katurebe ubundi mbere na mbere, nguyu namubonye. Yari yampaye amakuru, yarambwiye ngo Mutayomba anama na audio, Mutayomba arahari ni muzima, mvuganye n'umuntu uri Rubaya. Ndabwira ati asante sana. Bukeye rero ku isaha ya 3 kwa gatandatu ku cyumweru ku isaha ya 3 yarambwiye ngo bonjour, muzehe Mutayomba yakomeretse ariko arahari. Uyu muntu rero ni umuntu ukomeye cyane, niwe wambwiye uburyo Kirubaya n'ubundi kirimo iraberamo imirwano aho bita Zankukwe, gasanga umuntu yibereye muri centre ya Rubaya, ibiribera muri Murema ntabizi, ahubwo kireri rashya no kwicara agakura link zawe agasanga ari mu bukomenti budafite epfo na ruguru. Mu byukuri ibyo byose
ni ibintu ubona ko rwose haba hari abantu babikurikirana ndetse kandi ubona ko rwose babifitiye ububasha rwose babifitiye ububasha. Reka rero mbashimire cyane kandi mbifurize kugubwa neza, babwire ngo amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe mu mirimo itandukanye mugenda mukora. Imana n'umugisha bikomeze kubana namwe mu mirimo itandukanye aho muherereye hose. Murakoze cyane, murakarama.